To stand to our feet this morning as we sing this song. Why don't we go around and greet one another? Welcome our pastor and first lady and some of our church members who are out on SBC. Welcome them back home. And let's give God all the praise this morning. Hallelujah.
is that you are looking for, Father. We glorify your name. We lift you up, Jesus. Davanti al mazzo del suo venire, io voglio iniziare.
presence of the Lord Jesus Christ. Leisi le vanga tau wal tato saulinga nei tai au. Tato tau sanga I luma o leli. Manatu fo ia tofsia tato mamana onga SS. Ai tasi lava me tato te o mai I luma o le atua e ta ua I lona sila fanga. O le tato fatu atua le atua, say amen. Tau lava o le tato fatu atua. E le to e fesiling ia le fai mea mawhai o le atua. Tato malama fo I tato uma o fatu atua ia te ia. E le aia se mea whaingatai le atua. Au lava le mea o le tātou whātua tua ia te ia I lona taimi, lana fōhai, e pūle lava ia I lana tali. Aia tātou tali tonu, o mea umalava o iona awa lofa. Au lava le mea o le tātou whātua tua ia te ia whesoswani mai ia te tātou. Ia lana nei tai au tu whātasi o tātou loto nei tai au, tātou sauni o atu I luma nofo ali I o le tua. A fai fo ia se mana onga whapito wana o oe lava ma le atua. Fai loa mai le si ei folo a ao nei tai ao. Hallelujah. God sees that. God honors that. And we're going to trust that God will move in a way that only He can move in your situation. But the key is you must allow it. Say amen. Allow God whaatanga le nganga le atua e sosani atu. I lau mana onga nau e sau mo e nei tai au. Tu whatasi o tātou loto tātou atu lumo le atua e ala tau sanga. Vi ia oe le atua. Mātou te whamanuina oe. A wae te tau ia te oe le vi inga le atua. Le nau tu ina atu se vaenga o le mātou tapua inga ia te oe o le mātou vi atu ia te oe mai mātou loto le atua. Awa mātou atu fo I nei tai au le atua ma le loto nau ia te oe le tua. Awa le upu moni lava le tua e au noa ma oe e whaifua le nei maftanga. Au noa ma oe ma lau whaoltanga le tua e leisia o ngao mea uma mātou te whaia. Awa mātou whaaftai le tua, awa mātou I loa ma le mauti noa le tua, oe lava le tua soifua. O oe lavo le atua I le ililiu o ananafi o le asoe o I le whaavavau lava. O le atua o lo ngā lue pēa le o moe, le o tuli moe, o lo iai pēa oe I le menei. E misi il tangata e le iloa oe. Ai le misi il tangata ua tumu, il whaatua tua tumu I le anganga o lo whaatasi pēa oe ma lau whanau le atua. Whaaftai o whamanuianga le atua. Whaftai le atua te le tu lafua ina I mātou. Mātou te langona ina oe le menei. Whaftai le atua I lo manatu mai. Whaftai le atua I lo tau singa manuia ia I mātou ta mā e le aima se mea tasi e mātitiva I mātou le atua. E le ngata o whamanuianga I le whalatino, ai sili ai o whamanuianga whaaleanganga le atua, mātou te le whaangalo ina le atua. Awa oe lavane e saunia le atua. Le ala e mawhai o na toi whaale lei ai le mātou wāwheloa I maoe. Le ngata I lea ta mā o le whaolatanga o e saunia mo I lato uma o e whātua tua I a te oe. Lea o le a mātou whamanatuina I le aso. Le tongi olana e saunia mo I mātou le alofa lea na whaali tino ina ua wina mailo alopele o Yesu Keriso e whai masui mo I mātou whawhetai le atua. E le lavani upo e mawhai ona whamatala I nai lo mātou anganga whawhetai a te oe tama I le nei taulanga e tasi ai afe. E taulanga ua mawhai ona toe o mai ai mātou ma le loto maulalo toe mawai le atua le ngata o le whaolatanga a ua whamamai nai o mātou angasala. Tau ami o tonu ina I mātou maua le file mu mai loto sa. Oka se tele o nei whamanuianga le atua. Ai panga le tamau e sila fia le atua. Le ifonga lo whanau le nei tai au I ei taimie whamaoni ei taimie le whamaoni ai. Ei taimie whale tonu ai le tangata. Ua mātou, a vea nei awa noa mātou te whamau lalo atua I a te oe le atua ai. Whamangalo mai le atua I launu lotu nei aso.
Mangalo mai ai mātou le tua i o mātou angasala. Mātou soli tu la fono. Mātou amio le anga le tua. Nei mea o mātou whaapea le lei mea uma mal mātou lei loa. Ua tau mamao mātou loto mai le mea e te whina ngalo iai. A vele nei tai au mātou te whaapeane ai le anganga pa ia. Sue mai oe le tua. Sue mai oe o mātou loto le tua. A iai se mea le tusa malau fina ngalo le tua o mātou tatalo i le mano lau anganga pa ia e fufulu ina i mātou le tua. Whamama ina o mātou loto le tua. Whaafoisia ifo mātou anganga le tua i nei avea mātou o se tangata au na atu ia te oe i le anganga male whamaoni le tua. Ie whamama mai i mātou le tua. Alofa mai le tua i le tau mawhainga o lau whanau. Ai taimi o mai ele vai le tua. Ai peona o ina mātou i lau awhionga pa ia. E leo mātou tangata e tu muli pon tangata e sol muli. Au tangata e whamalolosi pea. E alu pea le mātou malosi le ngā luenga o e walawina i mātou pe lungala alo le savalinga le tua. Po le afo le suinga o tau mātou te ui iai. E le suia lava oe le tua. Ia tu mau pea lo mātou whatua tua i a te oe. Ia mātou pipi mau pea ia te oe Jesu Keriso. Ia feso soani a nganga pa ia aua lava nei tu la fo ina i mātou. Aua nei avese ina le mano la wa nganga pa ia le tua. Aua mātou i loa le tua e leo le fita e leo le malosi. Au le taita inga o le nganga pa ia mātou te manui ai le tua. So soani mai oe le tua le mātou sauninga i le nei tai au. Tofusia i mātou mamana onga ese tamaa. Awa mātou tatalo le tua e le ai se mea lilo e lau si le whanga. E le ai foi se mea whainga tai lau a fio. Wa mātou tuina atu ma le mātou whatua tua tele i ate oe le tua. Ia e whawhelo ai le tua i mana onga e tusa ma lau fina ngalo le tua. Awa lava nei whai o mātou loto le tua. Ai a whaia lava le mea te whina ngalo. Ai to tono mātou tangata tai tō tasi. Ai maiso to tono mātou a inga. Ai to tono neinu lotu le tua ma nei e ka le sia. Nei pulenga ma nei tu malo le tuai. Ia whaia lava lo whina ngalo ai le o mātou loto le tua. Whamanuia oi so se tasi le tua lo langona le tino mai. Langona foi le whaanoa noa le tua. Ona meolo uia nei vai tau le tua. Wa mātou tatalo atu le tua i e feso swani le tua. I e wha whana nganga pa ia. I e toi wha malo sia i mātou le tua ina i a mātou tu mau pea. Fina pea, tau sisi pea le tua. E tusa malo wala au i o mātou o langa. Ai meise le tua i le whaatino ina. O lau fina ngalo i le nei lalo langi e pei o na whaia i le langi le tua. Ie whamanuia i mātou le tua. Mana tua whai nei ta māma nei tina mātou tua le tua. Ua pula la ngotolo soi fua le tua le mātou tatalo. I anga le lei le tua. Maua le malo si fau mai lawa fio. Whafua lo ina pel soi fua le tua. Wa le tautua ina o oe malo fina ngalo. Maua peni manatu le lei mani fautuanga le lei. E fautu ai a ingo nei e ka le sia le tua. E meise whanau le tua. Ie whamanuia ia i la tō mantua foi le tō ngā li, ai meise tala woma whanau le tua, i anga lei le tue a inga uma ne e ka le sia le tuai. So soani ia maua mātou le loto ngatasi, maua le nofo whialo whani, ia maua le tu le whaalo alo i le tasi le tua. Ie feso soani le tua, ia vea mātou ma whātaita inga le lei le tua i le nei lalo langi atoa le tua, a lato vava ai mai le tua, ia avea mātou e peo so moni lava o tangata e nofo whialo whani le tua. E alofa moni le tasi le tua. Ai sili ai le tua ia mātou maua pea le whamalosi le tua. Wa mātou ia i aso muli le tua. I aso e ngata ai tama. Te ele o tangata o le a oese malfatua tua. Te ele o tangata o le a whaavai. Te ele o tangata o le a maa lili le tua i le lofa mal whaatua tua. Awa mātou tatalo le tua, awa lava nei whapenai to tono le nei e ka le sia le tua. Ia mātou mata ala pea, ia mātou whamalo losi pea, ia mātou tu mau pea le tua, se ia o lava le aso e te toia fio mai a Jesu Keriso. Ia mau anelau e ka le sia le tua lo mātou ngālu lue pea,
e tusa malo wala au i o mātou o langa le tua. Anga leile tua i a vea nei e kalesia o se malama e sulu atu i le nei ai o Federal Way. I le nei State o Washington ma le nei atu nua ma Amerika se o lava i so se tua le nei lalo langi le tua. Ia whaunga ina nei a kalesia le tua. Ia veo se tau langa le tua. Se tau langa tamai. E te fia i ai le tua. A ief so ani le tua. Mea uma wa mātou fuafuaina le tua. E le whai o mātou loto e whai lo fina ngalo le tua. Tālo fo i le tua le mātou sauninga i le neitai au. Ta mai e whamanui e lau e kalesia. Se teimi mātou te whalongo longo e lau awhionga pa ia le tua. Ia whapupulaina mātou loto. Ia mātou whaalongo le tua, e pei o le tangata poto le tua, e lena o le whaalongo a ia ana mausistai le tua. A veo mātou loto e pei o se ele le tua, e pa ua tua le whatolo upu, ia mawaa le tua, ma ia fua, ma ia ini fua le tua, a walovi inga le tua. Tālo le tua i efeso soani le tua i mātou uma whai foi ni isiolo asiasi mai foi le neitai au le tua e fou foi le lato wawai le neitapua inga le tua wa mātou tatalo atu a nganga pa ia whai a oe ngā luenga lilo ngā luenga mamana le tua i tonu a lato loto le tua i e whamalama ia i lato le tua e le mai mau lato taimi e le whafua sei foi lato asiasi mai a o seava noa we whai a le tua e mawhai o na mafuta whaatasi awa o e malawi inga le tua. Ai e whamanuia le tua le mātou mawhtanga le nei aso. Anga le lei o e le tua le worship team, a wane mawaelo whauunga ia i lātou whaunga ina pēr le tua. A wal pespesenga o vi inga i le aso ma le aso le tua. Whamanuia ia i mātou uma le tua, me umalo toi nei sauninga le tua le mātou tatalo i e whamanuia. Mantua fo e le tua, ia le nei atu nuolo o mātou au mawai le tua, anga lei mātou taitai le peristene ma kapineta o kovana ma taitai nuu le tua, i anga leia i lātou. A vea lātou ma tangata e mātatau ia te oe, tangata e whamaoni ia te oe, i tiu te mawhaiva pei ona e walawina i lātou. Mantua foi fai ngā māloi Samoa, Amerika Samoa le atua i anga le atu ia i lātou le atua. Ia maua i lātou le whamaoni le atua i o lātou ngā luenga le atua. A vese le whaapalapala ma le whaatala le atua. A ia lātou whaamaulalo atu ia te oe le atua. A vea lātou tangata e mātatau ia te oe le atua. I efso soani le atua le ngatai nei mālo au mālo uma le nei lalo langi le atua. Ia nga le lei ma whamanui atu ia i lātou. Mantua fo inai missionary ma whavangalia le tua. O lo whaiala ngā luenga whitao le tala ino le tala lei. I le anu ma le anu le tua. I alu ma le mana lau upu le tua. Ia tele ni a nganga e manu malo ina mo oe tama. Ia maua pe le whaunga mai lau a whiua. Mai se le whamalosi le tua. Mātou te whaia i pe le ngā luenga o e wala wina i mātou tama. Whamanuia iai mātou le nei aso le tua, te le lava mātou mana onga o mātou taltonu, e le aise me lilo i a te oe le tua, e aise me o mātou so ona o le vale atuai le tua whamangalo mai. Iai fo ise me te sila fia le tua, ua misia le nei te talo, ai manuia ilo e ka le sia le atuai, iai alofa mai. Whamanuia iai mātou le tua, le nei aso, nei vai aso, nei masina man nei tausanga mua au mule au oele tu e mea uma mātou te whaia ai u mea uma tama e whafo i atu i ate oele vi inga tama nei mea uma o mātou ole wala au atu le swafa sili o Yesu Keriso. And everybody says amen and amen. Mai stau langa pati mo le tua nei tai au ia le tua Taimi o te wala watu ia whionga ti a kono mo tātou whoa i nei tai au. Sau, a malosi fo le tātou tu malo e ane whoa i le maunama leo o tātou masani e le pata hoto nang tātou e tōu whewaiwa. Ia tātou awa i le tua i o tātou moa. To honor the Lord with our mouth. Wa tātou I loa awa I le tua I tātou I ino. Wa tātou I loa awa I le tua isi te leo mea. O isi le awala e whai loa I loa awa I a te ino. O lofu ani le tua. E lana le kalesia e whātou ino lofu a.
Ai wai oe. A whai o se mea honor iai le tua a wai whaalei. Te leo whai atu e te fwai maini mea te tele, te le whaatono te fwai kone a kwai ngā mea ai pauara mea ia honor le tua I lau fwai. Say amen. O lo honor fwai ngai a mata mai lo loto. O le loto lawe ta pena I lo fwai. E te sawa I le tua e te fwai I malo loto whiwhia. Mea la ngau le a sauni tātou e kalesia, le whaatino ino le tātou hawa le tua, e ala I tātou hoa. O le whātua tua fwoi le tua, o ia lava, o le sosia pa o ngai o mea uma. E nei se meo I tātou, nothing that we have belongs to us. Everything that we have belongs to God. We are simply putting our trust in God. That as we honor Him with our wealth, we are saying, God, we know that you are the source of all things. That even as I give this, you will bless us with everything that we need. Say amen. So as you give this morning, may God bless you in your tithes. This Sunday is also the first Sunday of the month. We normally do our missions giving as well. That is separate from your tithes, separate from your general offering. If you feel led by the Spirit of God to give towards missions, please do so. Some of our church members, Mauricio Oto, will open a fight to pledge you to Sana there. It's sponsoring a tato mission. Now, it's all Famanato to Yate Oi. Manatua Yale to pledge to side by sponsoring or tato missionary. Tasi, Ayu Famanuia Tele to a love for later out. Those of you who are tuning in online, there should be a link below. We just want to say on behalf of our Midway family, thank you for giving to the work of the Lord. May God bless you as you continue to be a blessing to this congregation. Tuna tu la dole la fima ti akono ya mati no ti sa ngese talo mo tato fo e me taia. Oi la vole tu ma tu watu yo ma fa ro e amangia e mai la vai ma tu fa ro sei pa ia se wa ma Pamandienga, toma pama rom. Mantua foi uma delinha, foi início, o lá vetado isso. Aí vai ser isso. Doi na pera os mapa paia e pamandia, mas é fanado gloria. A de vinha, foi aqui. Eu lá sua paia isso, mas o Amen. Amen. If I'm a real children, why they cannot Separado, me digo
Lord Jesus Christ, to our church family. It's good to be home. Say amen. Say that to our young people, to our most inga for yaso. Na for yaso stata to wa mawai o no to lamo fontano to malo. Say that to our ya leo to e mo nei felo inga. I lumo nu wale o tu ai nu. Say that to our iana famanuanga. Ta tonu fo ile nganga ya o lo manuia pel tato e kalesia le pule lo fo le tua. Aftai o lo va ia pele soifua le leima le langi e mama o lo tino i sio tu soifua. Ia mai sio so mato ola. Ma lo lava le fo lau manuia. Ma lo le soifua lau le leima le langi e mama. Le ua tato au lia mai fo ile nei masina o me, say amen. Ile nei fo i tausanga, ia. O le fo i uko i kikia afal kausanga. Ai whaaftai le tua, ia o lo wawa ai atu lo manuia pe tātou le pule alofa o le tua vi ia le tua. Whaaftai le tua ia i se taimi fo i na mauai fo i tātou mawhtanga i le fo i vai aso. Ia o se taimi e mawhai ona to e nofo ai mamana tu natu i le te le. O le tua le tātou te au na iai. Ai mai se lawal ngā luenga o lo tui na mai tātou te ngā lue ai. Ia e vi I ai le tua I mea uma. E istaimi o na awatoila ia se tautinonga I tu sai mal tātou fono. Ia e tal tonu lango taimi nei, ia o taimi o le afionga pa ia le tua. Ai moli at foi le nganga whaatai tātou e kale sia. Mai se foi le tātou sui whaifi au, sunga ia iuni, ia mai se foi lau whainga luenga. Tātou uma sa whaamuli ia, whaatai atu. Whaatai le nganga o le wha mau popo, mai se foi le wha maa losi, ia au ale atua malona fina ngalo, e tali tonu le ustangata, au le tau wawa ai ma maui le atua malona fina ngalo, ina ia whaia pēa so se taimi tātou te mafutai, ia iai wha manuianga o le atua, ia o tō malawa, au te talo I le atua, ato e mau avanoa whapenei tā pena mau, ma nei le tātou o ai fontanga whapea e loa I fo I le te le o le ainga le atua, say amen. Ia ai whai aso le lii, ai whaaftai atu le nei aso I le tātou e ka le sia, le nofo talo mai foi, mantua foi maa ua maltina, ia meise foi nisio le tātou e ka le sia, sa usfono atu le tātou fontanga. Ia leo to e foi mai malmanuia, ia le tua to tasi lona lava vi inga. Ata alofa atu foi tātou ua siasi nei tai au. Midway tu whatasi o tātou a au se I whata alofa. Tonu iai nisio lo asiasi mai foi nei tai au, a tonu foi e le tasi leo lo asiasi ai whaaftai. Te le lava mea mwhaina e filfili e nei aso e te iai, ma nei le sulu mai foi la, pe sili ainga eva il paka, ia uko filfili le atua nei aso. Whaaftai atuai wa mwhain tātou mafuta whaaftasi, ave le atua lona lava vi inga o le te talo, Yanga leile atua mawhamanuia atu I ate oemalo asiasinga. Thank you to all of our friends that are visiting this morning. It's a nice day. It's easy to choose to be anywhere else. But thank you for choosing to worship with us this morning. We pray God's blessing over you in your visitation. And we pray that the Lord will meet you right where you are. And He knows what's best for us. Continue to place your trust in Him. But we just pray that God will bless you. As much as you are a blessing to us, we pray that we will be a blessing to you as well this morning. Ai le nei tai au, ia, whai ia te oilo tu spaia, whamonmole, tu sio le lua Timoteo lo nam ta upo e lua. Lua nei mau nei fia whaonga inga o le whai upo e lua sfulu, ia mal whai upo e lua sfulu maltasi. 2 Timothy chapter 2, we're going to be looking at verses 20 and 21, if you have your Bibles with you. If you whaonga ina nei tai au, ia, o se upo e whamalosi e tātou. O lo tātou iai pe le tātou series pe ona iai. O le tātou series I le tausanga e peisi le tātou manu lau ti fo I le o le tuu iai o lo ato toa. Say amen. To be all in for Jesus Christ. Le lona winga awe ke sawe afa I le atua. Ai ku iai lo ato toa. So se mea ke whai o lo au nanga. O le a lava te me whaia ia tuu iai lo ato toa. Say amen. Turn to your neighbor. Say, are you all in, neighbor? All in, neighbor. Hallelujah. And if they say maybe, then tell them, be all in. Hallelujah.
2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. Whamon mole tātou whaitau wai tātou ngana wa Samoa. Whaiwa maua walau mai vi ia le tua. Tātou whaitau wai whamon mole whaitau i a. From the New King James Version, it says, "But in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for honor, and some are for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work." God bless you in the reading of God's word today. This morning I want to speak to you on a message entitled, "A Discipleship That Is Set Apart." A discipleship that is set apart. Le nei tai au te fia talanoina, talanoatu I sem ta upo e whapeo na whaapuina, o le avea masoo ua vavai e seina. Say amen. O le avea masoo ua vavai e seina. Watato iai se taimi ua a mata o na taulei loa le e senga o le malamalama ma le pouliuli. Watato iai se taimi wa taulei loa le e senga o le ami o tonu ma le ami o leanga. O taulei loa le e senga o le lelei ma le leanga. O le mea sua malie ma le mea o ona. We're living in a time where there's a bit of a confusion and a blur of lines between what is good and what is evil. There's no more distinction between what is righteous and what is unrighteous, what is good and what is wicked. We're starting to see no difference when it comes to the difference between what should be done and the things that shouldn't be done. And this morning, I want to remind you that as a church, that when God calls us into the body of believers to become a household of God, He's called us to be separated. He's called us to be set apart. That we are no longer to be like the world. Say amen. O le walaaua le atua ina ua walaawina tātou mai le lalolangi o se walaau ina ia vavai e se ina tātou awana I tō e fōlinga tātou pe o lalolangi a ia fōlinga tātou e pe o Yesu Keriso. Al whala velave wa tātou iai taimi muli wa kaulei loa. E o ai tonu le e kale sia a o mai kangaka mai fafo e kaulei loa le e se senga. O misa ai e whai le lalolangi, lea e misa e kongo le falsa. O inga ai e whai le lalolangi, o inga ai e whaatino e tono le falsa. O le whaita anga ma le muli lua, lea e kupu fo i kokongo le falsa. E kako ke whaapea mai a o mea ngā lalolangi, a e kalo whai, e o ai kokongo I me sili o ngā paia, wa a maka ngā aliali mai ia winga I le paia. Au te fiam nao e whamalosi atu ia te ole e kalesia, o le e kalesia le atu ole e kalesia Yesu Keriso, o le e kalesia e le to e winga whatasi ma lalolangi, o se e kalesia wa vavai e se ina, mai le lalolangi, e le to e amio whatasi ma lalolangi, ai wo sui lana amio, sui lana vaai, sui lana tautala, sui lana savali, e le to e savali e pe lalolangi, ai savali e tu sa maltaitainga o le anganga o le tua. Fala ve lave e o mai a tātou makao fiofi le kamatuai. We want the best of both worlds. Some of us want to straddle the line and have one foot in the world and one foot in the church. But I want to encourage you this morning that God's call is for us
to be separated from the world. Separated from the things of the world. A life of separation. In these latter days, it is of the utmost importance that we as followers of the true and living God embrace the call to biblical discipleship. Biblical discipleship. In a world rife with distractions and worldly temptations, the call to follow Christ is not just an invitation, it is a command that demands total surrender, unwavering spiritual discipline, and a determined heart to forsake all things that are contradicting to the gospel of Jesus Christ. Mea ngai whamele Roma sfulua veu poe lua, aua foi tau te a mio whaatasi ma le nei lalolangi, ai peitai ia li liu ina i le toe fuata ina o tau loto, ina ia o tau sue sue, pe se a le fina ngalo o le atua, o mea ua le lei ma le maalie ma le atoa toa. Awa toe winga whaatasi tātou ma lalolangi e kalesia. O le manatu whaalalulangi o le kaukala o ka ngaka lalulangi e le kaunkoe ngana I tātou. Sui le kaukala, sui le savali, sui le olanga. Whaafeonga kupu ngei mea, pe a whaiwa ua fio moni le nganga o le atua totonu I a te oe. E le mawhai e se tasi o na whaapea, Yesu, 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 ai koe whaasanga koe lalulangi, lalolangi. There has to be a shift. There has to be a switch. We no longer walk according to the flesh, but we now walk according to the leading of the Spirit of God. Mena fa mai leto savavali tato I la le nganga. A o tato le leto savavali tato I la le tino, ai o savavali tato I la le nganga o le tua. Fa mai lau tangata savavali la le nganga o le tua fa mai e leto e faia e ia lea ia tuina nau o le nei la lolangi. Anyone who walks according to the Spirit no longer walks or lives or even longs for the things of the flesh. Because the Bible says that the Spirit and the flesh, they're contrary to each other. They fight against each other. They don't agree in the same thing. The flesh wants its own thing, but the Spirit is also working to lead you closer to God. And at the end of the day, the decision lies on you. Because the Spirit and the flesh, they only tempt, they only entice, they try to lead you, but it's up to you. It's when you make that decision to either fall for the flesh or be led by the Spirit, that's when we start to either fall away from God or draw closer to Jesus Christ. And so I encourage you this morning that the call of discipleship is a call of separation. It's a call to be no longer conformed to the patterns of this world, but to be transformed in the renewing of our minds, that we may know the good, pleasing, and acceptable will of our Father. Say amen. Il tusina al mo pe terum ta upo mo fa pe sunma lima sunma leono. Se tasi leo mau masane ona e whaalongo iai. Whamail whai upuna, ae pei ona pa ia o ia na wala awina o tau. Whaalongo iai. E pei ona pa ia o ia o ailea o lea tua. Whamei e pei ona pa ia o ia na wala awina o tau. Whamei ia whapea foi o tau ona pa ia o tau a mio uma. Saula ia malenga na awa wa tusia ia pa ia o tau awa o au nei e pa ia lava hau. That verse there in 1 Peter 1:15-16 says, but as he who called you, who is calling you, God has called you, as he who called you is holy, you also ought to be what? Holy in all of your conduct. Whalongo e lupunga whamei, e whapea foi ono tō pa ia o tōua, mio malava. E lenga o lea mio e whaali lea sa, e lenga o lea mio whakapa ia inga ua fale mai le falsa, a lea mio malava le meke alu, iai, a e ku aku le drive through, e le leilo kaukala le drive through. Ai aluaku se fale ainga e laku lo waiter e waku le vai ai se le vai e ke le o ke ngia inga le waiter. E ke whaali le file mu. Say amen. Wa mai o kon ngai kai au.
Langa iai kai me ele leile kako wa mio le asa, au le ese io kako me faipe a kako wa kui kua le vaso akoa. Ai awange ngalo yake oe, all of our conduct, not just our conduct on Sunday, but our conduct everywhere you go, whether you're at work, whether you're hanging with your friends, whether you're at the restaurant. Sometimes at the restaurants, you know, it's sad when I see some of our Christian brothers and sisters, we're eating together, and they're talking down to their waiters and waitresses. It doesn't shine or reflect God at all. And it may seem like an innocent thing, but let's be real. A lot of times, bad behavior starts off small. And as you continue to have that kind of attitude, it eventually grows to a place where we become entitled and we think it's okay to talk down to other people. But it doesn't work that way, church. We're called to be separated. If the world acts like that, we don't act like that. Say amen. A whaiol whati no nganga laulangia, a wange kukusai fuol kako a mio, o kako a mio, e kaunga pa ia aisha, langa pa ia lea kua lea kako ke awaunga iai. E le mawhainga whai e le atua se mea, e le aise anga sala I luma o le atua, e le aise a mio le anga I luma o le atua, e pa ia le atua, mea langa whamailwal au lea, a whai e pa ia le atua, e kakau fōionga pa ia o ngā tangata. E ila ke leo kaimipe a whaalongo loe le maulea, wo kau kapungi ka linga o iskangaka. Al me whaangoa ngoai, e fia ka kala ka linga I kala lalu langi mal kala mai le vavau. Ai le ka kala I mea pa ia, kaunga ka kala I ka linga se tulau. Aua e ke fefe le mea leo le wha pa ia inga. E ai ka ngaka wa fefe. Some of us, we think that holy is a bad word. That to be holy, it's too difficult. Let me just help you. It's not difficult. Because in order for us to be holy, first, number one, let's look at the word itself. Holy in Greek, the word is hagiazo. And the word hagiazo has a two-part meaning. O le winga o le upu leo le whapaiaina, o le whaasaina, po le upu lava leo le paia. I le upu e lengi e lua I ona winga. And I want to explain those to you so you can understand what true holiness is. But before we get into those two things, let me tell you what holiness is not. Holiness is not trying to keep the rules. You guys okay? The church has for a long time had this upside down. Holiness is not about keeping the law. Holiness is not about keeping the rules. Why do I say that? Because we all know it's impossible. None of us, no matter how hard we try, you can go through this Bible. Let's be real. There is one law in here that we all are weak in. There is one law here that we just can't do. No one in this world, let me say this, without the Spirit of God can keep these rules. That's why holiness is not about keeping rules. And a lot of times we start here and we mess up. We start here and we often fall flat on our face. The question why? Because we start holiness in the wrong place. It's not about keeping rules. O le ola whapaiaina o se sente lo tātou o tātou manatu o le tamawhai ina ia tausi I ona poloa inga. A le upo moni lava e le ai maseisi o tātou e atoatoa e mawhai o na tausi atoatoa le tu la fono le atua. Lang o tātou I loa, e le anga mātātou e au fia tuai maha. E anga sala mātātou ngai manino tuspa ia, a wau anga sala tangata ua lea au wailevi inga o le atua. So o kako po le al kako ngau e fia amio tonu o le upu moni lava, we all fall short. O mea la le o le ola whapa ia ina, e le o lau tau mawhai e tausi polo inga. E ai kai me ke kausei polo inga, a le o le vaenga mua ngā. Mea ngai kele on kam whai ka ngā kai ka aufin mea lea, whai lea mea, alua koe pa u, koe saula ia, koe wha mangalo, koe kam whai whai pea, koe alu pa u. Ia ngā fōi mai ala ia, e uma ifo, wakau o mai wha vai. Wo o mai lefia ia, aisa, because it's repetitive. Don't you get tired? You try and fail. You try and fail. And then that just keeps on happening. And you're like, God, I don't understand. It's because holiness doesn't begin with keeping rules. That'll come in later. But this is what holiness is. So we know that holiness is not about keeping rules. Can I just help you? It doesn't start there. We'll get to that part. But let's look at the two meanings of holiness if you're taking notes this morning.
The first meaning of holiness is to separate. Separate. If you want to go a little bit deeper, the Jewish words that they use there is to circumcise. Is to cut off. You know, we think of the physical circumcision, but I love what Paul says in Romans chapter 2. It's not about the physical circumcision. You can have the physical circumcision, but your heart still be far away from the Word of God. So there's a spiritual circumcision that needs to happen. It's the circumcision of the heart. Because we know that the heart of all things is the most deceitful thing. And so the Bible says that if this heart is most deceitful, who then can search the heart? It's impossible to do life because all of the issues of life springs forth from our hearts. And so the first thing that needs to be separated, segregated, cut off are the things that have been connected to our heart that has happened over time. That as we grow up in this world, we've been groomed by the world. We've been groomed by the principles of the world. And so when we come into the faith, we come with those little extensions and those little things that make us think and make decisions in a certain way. But this is what the Bible says. Those things need to be cut off. They need to be circumcised so that we can have a heart that is pure before God. O le upu ngā o le whaperito me ina, o le upu mamafa ngai sao, o le vavae ese ina. O le vaenga mua ngā o le wingo le upule o le whapa ia ina. E le aima se mea ngā o kalango le kula a whongo. Whamail mea mua ia vavae e se ina. O le ala wingo le vavae e se ina. Ia vavae e se ina o e maile lalolangi. Awale koe ngau iai, awale koe whiuma ngā o iai, awale koe alofa iai, a le kaimea ke sawa i le kua, ia vavae e se inga, ia kipi e se inga, se kulou le ngangana, o le isi upu ngā ia wha perito me ina. Le whamai le Roma lona mtau po e lua, whamai le aisa o ngā o kou kangaka yukaia, kou ke o e whamawa lunga ma whapeo, o mā kou lewa iei le whailonga o le whaperi to me ina, e whamai le aisa o ngā o mea ngā, ai ngā ele anga ama ele lea kou loto, whamai lor kala paulo, o le whaperi to me ina tāua, o le whaperi to me ina whale anganga, o le almea lea, whaperi to me ina o tau loto. Mai mea ngā mea leanga wa pipi I kako loko feme sawa I mea ia langa wa lewa ngā whausia ina whaalele ina o tato o langa I wingo le laulangi le lawa e saule malamalama wa e saule whaolakanga e manga mia o ngā whaperi tome ina e manga mia o na kipi ese e manga wia o ngā whapau ese pe sala ese ia winga tuai maa mio leanga laulangi o le winga kongwa ngai whamei o le ola whapaiena you need to let go of those things. Time to clean house. Time to let go of the world. Mai lua korinito na e ono fa upa sul fa el sul malvalu. Aua tau te amo fa ale ngatasi. Ma e le taltonu. Awa pe fa fea ona fa tasio le ami o tonu ma le ami o leanga. Halongo iai. Fa pe fea fo ona mafuta o le malama mal polio le mafai. E le mafai ne pe fa pe fea fo ona tofusia fa tasio le tal tonu ma le ua le tal tonu le ai le mafai ona mix me ia lua. That word there it says do not be unequally yoked together with unbelievers. And a lot of times this message is often used in the context of marriage. And definitely it is. It's speaking to marriage because we know that the idea of unequally yoked comes from the book of Leviticus. E aile amonga e masangi nga ku ilunga o povi se tulo. E go whakasi e povi e lua whamaila. Awanga e ku le mea ilunga le povi man a singi. Langa a ku ilunga le povi. E alu whapel povi. E alu whapel a singi. Ai ia amo whaatasi ale povi ka aisia. Le whape ngā foi lal kako mai. A e whae po ipo. Awa ke whae po ipo skangaka lalulangi. Whae po ipo kangaka lea sao langa. E fia mga a whapeo le langi ma lalulangi. E alu whapea oi le whaola kanga. Ai alu whapea le kangaka lea fia mga o lalulangi. Yele whamei awa e ke amo whaakasi whalenkasi. Don't do it. We just save you the trouble. Don't be unequally yoked. The moment you are unequally yoked with someone in the world, you want to come to church, but the worldly person wants to go to the world.
And then you're like, and then while you're trying to go this way, and then you got this push and tug of war because you want to come to church, but you're unequally yoked. So the unequally yoked person wants to go this way. It's a struggle. And so Paul is saying, let me save you the time. If you aren't married yet, don't marry the wrong person. Make sure you marry someone who loves Jesus Christ. But it goes further than the context of marriage. Let me go this way. Some of us need to let go of some friends. We hang around the wrong crowds. We got some friends that just, oh, but I grew up with them. Yeah, but they're leading you down the wrong path. And don't come with that mentality, I'm trying to lead them to Christ. Really? Kelo kanga fa se ole kau kai mai le ile ka ko fa ia nga umale ia le isi lua masinga wa ko ole loku. Feme o ia langa lawa ko koso ko nga kai le fa ole inga. Le la fa me awa ke kau mafai. Langa o awa foi ngalo ya ko wala ngo fa ko kala. Ele o se ka ko nga wenga ole o e kau li liu ka nga kai fa ole kanga. Ole nga wenga le nga ole tua. Me nga pole a foi le leo la unga I o ke le popole pe kumul mele pele ai langa leo sa unga wenga pa wala unga wenga ka lai a ole nganga ole tua e ngalu aku yake o fe mai lo le tu se efeso awa e ke faki ngai le nganga ole ku aisa ol filfilinga nga yake oe peke le sao peke kalia pele kalia ol filfilinga e ngofu aku ngai yate oe ya la ke fa malo se ko el kako o fai la unga au ke popole pe kumul vala au pele ai la unga le upole tua fai kalia le nganga ole tua e fai la nganga wenga o le ngalua tu le nganga ole kua au kangaka ia malanga filwilinga awala o le theme nga nei tau sanga le tatou fontanga au le fa amali ai au le fa amali li ai male lalolangi. Wakele o nga compromise ka ko lalolangi. Kele o compromise lang waka ko faakanga inga. The world doesn't accidentally fall into the church. It's here because we allowed it. Because we opened it. And here it says don't. There are friendships we got to let go. Some of us, can I just say this? You're going to get mad. There are some jobs you got to change. Anything, if you notice in the context, let me help you. You say, where does that come from? The next part here in verse 16. And what agreement has the temple of God with idols? And what agreement has the temple of God with idols? Do you know what idol is? An idol is anything that what? That replaces God. And so if we were to say, don't be the whole unequally yoked, yeah. Let me just say this, look. Some of us may think, when we think of things that separate us from God, sometimes we only think of the bad things. But can I just help you here? There are good things that also keep you from God. You guys okay? E yai foi mele le el kelo ka me kako manga ko nga mele anga ia le o kam fai e keep us away my le tua a fi fa malos foi akio e foi mele le o fai ma fa lave le tua o fa kai kainga o la nga luenga ki fa mengila ya langa pastor le ke le la kongi ai alu o langa fa le nga ya but pastor pa wale me o ke loa. You know, all I'm saying is, e loa e oe, le mea ngai ke iake oe. Wawa ai le tua. Awe e loa se mea whai mawhaalewe lave, lo au nanga i le tua, o lo alwatu i le tua, I a vene yaso te whapea tuai, wha le tua I mea uma. And so we look at this again, not to be unequally yoked. We need to understand there is a separation from the world. We no longer think, act, and work, and do, and walk like the world. But now we think, act, do, and act like Jesus Christ. That's what Paul says in Galatians chapter 4. He's like, this is my longing for you, Galatians, is that Christ would be formed in you. And that's the longing for every discipleship, that we don't just come and sit in the church to warm a seat, but that we actually start to look like Christ, that we actually start to talk like Christ, that we actually start to think like Christ, that we actually start to move like Christ. But it's a sad day when you come into the church and nobody looks like Jesus.
O ngukua ia le vivi ai, a ngukua ia koe whai ai, ma whai kakala ma palau vale ai vaso akoa. O lima ia vivi ai, a o lima ia koe whasioki ai, ma whai e isi mea, e ngā oi ai kupe ilpeng, ngā oi ai kupe ngā luenga, e ngā oi ai fruits i le winko. Yes, if you eat fruits without paying for it, that's still stealing. I'm just test tasting. No, you're not. You're stealing. Pay for the grape. Pay for the little freebies that you open up and be like, it says test. No, there's nothing in there that says free samples. Let the Spirit of God convict you, because this is how it works. We often think that the devil will hit us with big things. It often starts with the little things. You compromise with little things, guess what? You eventually compromise with bigger things. Ale kelo kaimi e a maka e kamai mea. Kala le mua la ki Apollo. E umaifo e leilo makwa e mamawa ma le mea e fina ngalo ai le tua. So there's a separation. O le vavai e seina, le whamei talo Yesu le Ioane na le sunma lima whamei talo Yesu. We are in the world, but we are not of the world. Because some of you might say, so separation, that means I just go and float on my own and do my own. No, we're still in the world, but we are not of the world. We still have a job to do. We still bring the light of Jesus Christ. But do not be influenced by the world. Your influence comes from Jesus Christ. Let the power of His word cleanse us, purify us. Let it do its work so that we become more and more like Jesus. So your influence, even though we're in the world, that doesn't mean, let's go and float around in heaven and just wait till His return. No, we still got work to do. But while you're here, whatever you do, don't be influenced by the world. Don't compromise with the world. Say amen. Don't open the door. Awate te talaina le avanoa, awate tuu avanoa le laulangi, e a makanga faali mai voi se manga yal mele ai longa, o le kalanga laulangi, ai longa ya fa inga oi. O le kalanga ki Apollo nga a maka mai anga fa se e ya eva, ai longa ya fa, ai longa le kupu mea nga ya olua. O le ai longa nga le wa kele o nga pa u ai kele o ka ngaka kewisiango langa wa ka kala I fuole avangoa au te wha malosi ya te oe awa lava e ke ku avangoa le ki Apollo. E leo sau o. Po le afo ele maa ngai o langa kaukala langa whamei kuspaya o le isi le ka ngaka e poko leo se poko le au le poko le anga. E poko e fia fase se oe, ale isi le mea, wai loa fo le kamalele upo le tua, o oenge le, e kako ilo, if you're a person of the word, you need to know that when He comes and distorts the word of God, you're able to fight back with the truth of God's word. But it's a sad day when the devil comes and he knows more of the word than you do. And then he easily distorts it and leads you down a different path. That's why I encourage you, church, taste and see for yourself that God really is good. Spend time in His word. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Word of God will keep you from sin. Sin will keep you from the word of God. La wafionga pa iyo o te wina lo loto ina nei oa ang sala ia te oi. A e ko angai lai anga sala ia e ke le iloa upo le atua a e ko angai upo le atua e ke le ko anga sala. A le sili na man lu ina e kale si o le me ngai ke ulo loto. O keu ia ile afionga pa ia le atua. Separation, a life that is separated from the world. No longer am I following the world. And then the second meaning of it, not only is it a separation, but there is also a set apart. Set apart. Not only are you separated, but there is a set apart. Ele ngata wa vavai eseina oe mailalangi. Awa tu eseina foi oe. Wa tu eseina oe. And when we say set apart, this is what our verse, now we get back to what our verse says. It says, but in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Now notice what the next line says. It says, some are for honor, and some
are for dishonor. Some are for honor, some are for dishonor. This is what it's saying then in the next verse. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, it says he will be a vessel for honor. Not only a vessel for honor, there's the word, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Now we pull back. Not only are we separated from the world, we have also been set apart for his good works. See, some of us, we get the separation part, and then we just go to church feeling like it's good and it's okay and that's it. But I want you to know, you weren't separated just to sit in a cupboard. You weren't separated just to be kept in a safe. Ile kako mafkanga ki ngai me se lava kako e kale si sa mo ya sua ia ko le ko fai nga pongi. Au ke mankua ngi se o ko ia ngai mafkang ki nga. E ai ale sefe al mafkang ki nga. I ko kongola al sefe nga e ke wa ia. Ya ipu. O ipu e sili o ngalelei. Ipu makai kai. O ipu e kaunka. E ngofala ipu I kongul sefele se longa wa o ol kai mila kali ai malo. O ol kai me faongai e special kai me faongai ipu ia. E le songa faongai kangaka. E le songa faonga solo kanga e sefe ipu ia kongul sefe se longa al kai mi o le akali malo pe ala wakanga fa kakal we wa falong le wala wakul falkuol ale kale sia kakala mai kako ipu. Nga o maila I o nge ipu ila o lewa nga keu I se asa whao ngā au ipu e sili o nga kaunka ipu e sili o nga au maila I e whao ngā I le kaimilanga I le kākou awawa ai o le kaiminge e honor ai e le fia whakamala kākou e avaku kākou me ai se kulo ingi ipu pepa I kākou malo e fia mangawa kākou e present melele I ipu makai kai o lewa nga sefe ai se alanga le vava ai e ka ua ia ipu ia. Lela fema e fape ngā uma le fale ke lea e iai foi ipu ia lela o sefe le tua inga ia whao ngā inga mo me sili o ngalelei e kua ia kako kalinga maloi laloi ai ke lea aku le fina ngalo le tua e fia whao ngai oe inga ia vea makangaka e alu ai le gospel le tua ia I loe tangata oka. Se ke leo le atua le kako ke au nga iai. Ai le au mai o e ke ngofo I kongul sefe. Ele au mai o e ke ngofo I se menga le o mai au kangaka ki loko fape o. Ele o se museum fo ile sa nga le makamaka I le manga I o ipu. Notice the language. Useful for the master. Church, I always encourage you this. God has a purpose for every single one of you. Nobody else has it. God has designed you with purpose. No, there's no such thing as accidents in God's plan. You're here with purpose. God designed you, and He's made you for such a time as this. Even though you wish you could be in a different era, no, I want you to understand and hear me today. God made you for this season. He made you for this time. He knew what He was doing. And I want to encourage you that with that purpose, with that, whatever God is, that talent and that gift, it is our responsibility to take it back to God. To bring it back to the Lord. O ko I loa le kala le whata oto Yesu I ka ngaka ia nga iei ka lengi, le isi nga waku ka lengi e lima, le isi nga waku ka lengi e lua, o le isi nga waku ka lengi e kasi, o ko malam lama le kala, alu le lima, ko maua le isi lima, ko sau le makai whamai, o whea me ian ku aku ia ke oe, le mataa ia, ia o le lima le ngā mai, le o whaopopo le isi lima, sfulu le o maua.
Whape ngā fo i le lua, wala au atu, sau ngofo lua wha mai, o le lua lenga i ku mai, leo koe whao popo le isi lua, le laua maua le wha, leo koe wha fo i atu i ate. Oi, ai saul ka ngaka le ko kasi, wha mai kala ka ngaka le ko kasi, se o i loa, oi os ka ngaka whainga. O musu fo i lai le i loa mea le, wha mai le il kala, wha mai o alu, o le malia o le whainga o le whamkalanga lea, e le kei wha mai Yesu mea le. Jesus didn't just accidentally say that. He's purposely saying this because he said, I went and I took that talent, I dug a hole. I mean, he could have just said he hid it, but no, I think there's an intention there. He dug a hole and he hid the talent and he covered it up. And I wonder, how many of us go on in this life never ever tapping into the presence and the talent that God has given you? And that when we die and they dig up a hole and they bury us, they bury you along with that talent that was never exploited for the glory of God. And then what are you supposed to answer when you get to heaven? I was afraid of you, God, so I didn't use it. My brothers and sisters, God has given you purpose. He has given you gifts. Not so you can take it back and bury it and hide it, but so that you can take it and continue to invest it in the building of God's kingdom, so that we can continue to grow the kingdom of God. So I ask you, what are you doing with your gift? And sometimes we think, oh, the gift layer, only in the church it operates. No. Don't be limited to that mindset. No. E au ngā fo ka lengi ngai lo fale whainga luenga. E au ngā ka lengi ngai le haunga ngai ki au ngai. E au ngā ka lengi ngai kongolo a inga. I mea ki alu iai. I whaalawe lave whaiko a inga. Whaali ai ka lengi nga. O le mea lofa e whai loa koe ka ngaka. E leo au a o lea tua. Ai ka lo whai. Ko ke leo ka ngaka wo makangu I lalo. Ke leo ka ngaka e o mai a le oki ai le kai tap into the potential o le mea lofa o tuina atu e le atua ia te oe. Mea lana e ka le sia, wawai e seina, tuu e seina, e whapitoa mo le whaongao ai o le atua le tātou matai. Awa nei maua tātou le mea lena o leo mai e nofo. E ka le sia, o mai e whaongā tātou wola mo le atua. E le lei al kako aku langi ai whesili mai le kua, o ao mea nga whaia o ka lengi nga waku ia oi. E mawhainga e kali aku, e ale o whaonga. Ai ka lo whail ka ngaka e kua kui luma, o a mea nga whao, se, ngau kau whiwhi ai alu. Ke lei loa foi ngangu le lei pe o le whaiwhi au. Aua nge a vea mea ngā ma mea poloka I le whaonga inga o le mea lofa le atua. E ke kilo pe foi le se la ke kilo e ka le sia e le kelengi ministry. Sau ia va ai le ala o ngā le ministry. Le loa foi po oike a maka se ministry e mga mea ngā whai kongo le loku. Pa le lema whai ngai loa le mea ngā pe a whai e ke le kui ngā mai lo tangata ina I au ngā mo le atua malona fina ngalo. Wawai e seina, tu e seina, mo le fina ngalo a le atua. Now, here's that last part that I wanted to draw. Separated, set apart. It is in this process of being set apart that the Master starts to use us. Now, I want you to listen to what it's saying here. Back to our verse. Therefore, if anyone, this is verse 21, cleanses himself. Everybody say cleanses. Cleanses himself from the latter. Okay? Then they will be able to be used. But here's the idea. If anyone cleanses, this is an action part on our part. But let me just help you understand, because we were just talking about it in the beginning. It's not our job. We don't start by keeping the rules. We start by being separated and then set apart for God.
As we are set apart for God, guess what happens? Jesus starts to do the cleansing. Have you ever seen a dish jump out and wipe itself? Unless you're watching a Disney cartoon, right? But otherwise, there's no dish that's going to jump out and start wiping itself. The master who owns the dish will grab the dish and start cleaning it. When we separate ourselves and we are set apart for God, it is the master who's going to pick up that plate. Now that they're separated and ready to go, he starts to clean that plate and he starts to make it more and more like him. But here's what the plate needs to do, because it says that he needs to cleanse himself. This is the idea. The plate needs to submit and surrender to the work of Jesus Christ. Ele oso ale ipu fulu ale ipu ia. Mai mau penga whapenga. Se mungu ele ni me kau fulu ipu ai. Ngale umal whanga alu ale ipu ia fulu ai ia. No. Ai kei loa ka ngaka le fulu ale ipu. Ole ka ngaka le onga le ipu. Me ala le ole ola whapa ia inga. Ele oskako ngā luenga ngā. O ngā luenga ngā. Ole nganga ole tua. Ole ngā luenga ngā. Ole ona le ipu lea. Langa foi o ia le fa ngā lipu. O ia foi le e mawhai o nā o ngai molona finangalo e sauala o ia e fufulu wha mama a whaataile. E ke lola kako ngā luenga. Whaakanga. Uewa ai ngei aku ia ipu o lisi whaakusa o kako e whaakusa i mamoe. Ke rei lope engi si engi aku mamoe kua lako whale. A laku ngei whaka ele se kulou ia le mamoe o isi kai mea ka fikfiki mamoe. E ku aku le vai ai oso whapea. Ai se ame oso ai langa musu e fulu. Musu e oso e kongo le vai. O isi kai mea whapea ngaka kope a saule kua wha mata ato. E alu aku le mea pa ia mai kus pa ia ai oso whapea. E musu e inga ia pa ia ku mea pa ia ia te ia. But let me help you understand. A whai kei loa mei le leimo oe ngofu ai pea ma whaakanga le atua. Whaakanga le atua e whailanga ngā luenga. O le whaamamaina o tātou. Ai pau ala mele kako e whai, cooperate. Allow the Spirit whaakanga. Whaapea ifo le atua e o aule nei. Sau oe. Whai le mea e te whina ngalo iai. Whai le mea e te whina ngalo iai. A wā le whaalau te leina o lau malo. Church, I close with this. We are not called to act like the world. We are not called to be like the world. We are called to be holy just as God is holy. But in our holiness, the call begins with a separation from the world. O le separation fo ileha. E leo le separation e fe foi iai. O le kangaka e alu masau. Now let me help you. If you're still working on it and you're trying to get it together, keep coming back to the Lord. Keep coming back to the Lord. It's okay. But I'm talking about the guys that are just intentional. The one that knows in their heart. They're not really trying. They're just playing with sin. Those are the ones that I want to reach out to today. Don't play with sin. Don't dabble in it. Don't mess with it. Because it will eat you alive. But I want to encourage you. Now, make the decision to surrender to Jesus Christ. Give your life to Him. Let Him do what only He can do. The problem is we want to take control of our lives. We want to do things our way. But the Master is saying, let it go. Sometimes we say, God, I don't see you changing me. I don't see these changes. I want to see changes in my life. And God is actually saying, when are you going to let me? Because God will never force Himself on you. God is a gentle, humble, patient God.
That's why that verse says in 2 Peter, he says, don't confuse the long suffering of God with human long suffering. The only reason why God is long suffering is because his will is that no one perishes, but that everyone repents and comes back to the Lord. This is why I don't believe God sends anyone to hell. The only reason why people end up in hell is because they continually choose to reject God's free gift. But otherwise, God is patient enough. You should be praising God for that. God is patient enough to watch you go back and forth, back and forth. Why? Because he doesn't want anyone to perish. He's going to wait. And he's going to wait. And I want to encourage you that even in that back and forth, even in that going and coming, I want to encourage you, be careful. Because while God is long-suffering, a time will come with what God said in Genesis chapter 6, my spirit cannot strive with man forever. Meaning that eventually God will release you to your own doings. And you're going to think you're okay, but what you don't know, the worst thing, and I say this and I believe this, that the worst thing that any person can experience in this world is when God has turned his back on you. That's worse. Yes, there's a lot of bad things, but I just want to encourage you. As a Christian, it is a bad day for us when God gives up on us. Why do I say that? Because this is the most patient God. This is a God of a first, second, third, fourth, fifth, sixth. Count how many chances you want. He's the guy that said, do we just forgive him 7 times? No, forgive him 7 times, 7 times, 7. He is the God that is most patient. But it's a sad day when we play around with his patience and we don't come to our senses and say, you know what? Enough is enough. I'm ready to be separated from the world. I want to be committed to God's love. He's been pursuing us. I've been running away. But thank you, God, for your crazy love. I'm going to finally submit and surrender and allow God to love on me. Allow God to love on you. Do you know that's really what he wants? He wants to show you love like you have never seen before. The trouble is we compare God's love to all the broken love that we see here in the world. Please don't do that with the Father in heaven. He's different. His love is matchless. His love is so big. That's what the Bible says. He says, nothing, neither heaven nor earth, death or life, the sword, pestilence, nothing can separate you from God's love. That's how much he loves you. But it's up to you. You make the decision. Do I allow God to love me? Do I allow God to cleanse me? Do I allow God to do what only he can do? And so I ask you as disciples of Jesus Christ, a life that is set apart, a life being called so that we can be used for honor rather than dishonor, starts by surrendering to the perfect will of Jesus Christ. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for your word this morning. Wo malam lama fo ile tua. Ile faolaina se tangata leo tele lo leo. Ile faolaina fo tangata ile leo le famatalaina o lo mta upusilsili. Au tatalo atu le mana o lo wanganga paia. Amal mole. Fa totoe oe mea ele o atuai. Iel malo siela o ona le tua. Faye oe le ngaluenga mamana malengaluenga lilo I tono loto. Mafina ngalo o lau whanau ele nei tai au. O apole ale leo nei mea umale atua wa iai mātou le filfilinga. Mātou te whai ai. Pe mātou talia, pe le talia. Pe mātou te whamaulalo, pe le ai. Pe mātou te usustai, pe le ai. E whaftai le atua I lo ono sai. Whaftai le atua I lo ono sai. E whatusaina le ono sai ul tangata.
Au lau lava ono sai ma lau wha pale pale wa wha umi lava langa e tele fina ngalo ina ia whano se tasi. A ia salamo ma fo I maita ngata I a te oe. Mea le mātou te whapeha tua I ta mā whawhetai. Whawhetai lo manatu mai. Whawhetai le tua a wae. E so sola ese mātou a lo tuli lo ina mātou I lo alofa. Langa I te alofa moni ia I mātou. Au le tatala voi nei tai au le tua moi mātou uma lava o e tal tonu I a te oe le tua e. Ia avea mātou ma so moni a Yesu Keriso. O so moni ua ola whapa ia ina. O lona winga o ua vavai e se ina mai le laulangi. E le toi nau iai, e le toi alofa iai, e le toi fiamanao iai. A ua vavai e se ina mai laulangi, ua fulitua I laulangi, a ua whasanga atu I a te oe Yesu Keriso. E le ngato le vavai e se ina, au le tu e se ina le tua. Ina iau ngā. Ina ia tau le leia le tua. Ina ia whao ngā le tua. Mō oe malou fina ngalo. Le alawa le mea lofa ma le tā leni we tu ina mai le tua le mātou te talo. Ia whao ngā ina manuolo maua pele malosi. Manuolo maua pele ola mai lau fio le tua. Awai el teimi mātou te o mai le tunga mau e le to iai se filfilinga whaia. A le teimi le nei le tua. Ia whamaoti le mātou filfilinga. Ina ia whao ngā ina o mātou tangata. E le fuafua ngai le matua po le laikiki wa mātou vava aia il tuspa ia le ese o tau sanga o tangata mātutua e o lava I tamaiti le tua e te whao ngā ina. Al mātou te talo le tua o le loto e mnao mia e mātou o le surrender ato tua I a te oe. Surrender ato toa I a te oe le tua. Ina ia whaia lo fina ngalo e leo mātou loto. Whamanuia le tua e launu loto nei tai ao. Whamanuia iai mātou uma le tua vea mātou tangata e lena o le whalongo longo. A ia mātou ana mau sistai. Whamanuia le tua iai mātou uma lava le tua o whalongo longo I lo upu le tua. Ia te wina I o mātou loto. Ia vea I mātou le tua masoo. Ua vavai e seina, mai le lalolangi tu e seina le atua, mo oe malau vi ingata mā. A tailo upolo iai le mana, e alu atu e le foifua. Fai alavalo fina ngalo le o mātou loto, tu mau ia te oe le vi inga le atua ono Yesu. Amene, ma amene. Wala atu ia fiona ti akono mo tātou. Sa ningo le whamatunga nei tu la reso. Te loto masani o whalongongo e la uletala e whai atu tātou la me kalesia. O te talo I le tua, o te talo lava nei le tua. Awa lava nei tātou manatu mama I le sauninga nei. Awa nei tātou whatamala I le sauninga nei. Wa ana le ai le toto pa ia Yesu Keriso, manana tino, ma le tau langa o whaia mo oima. O le kumoni lava e whano uma I tātou. Ai e tātou whatau ina. Let us never take lightly this service here. It doesn't matter how you partake in it. Traditionally, untraditionally. However way you partake, never take lightly of this service. Understand its significance. Understand that had it not been for Christ, had it not been for His precious blood, had it not been for His broken body, many of us will still be condemned to death. But we praise God because God has made a way for all of us. My brothers and sisters in Christ, let us listen to the instructions of the Lord's Supper as given by the Apostle Paul. He says that, for I received from the Lord that which I also delivered to you.
that the Lord Jesus, on the same night that he was betrayed, he took bread. And when he took the bread, he broke it, gave thanks, and he said, "Take and eat. This is a representation of my body that was broken for you. Do this as often in remembrance of me." In the same manner, it says that he also took the cup after supper, saying, This cup is the covenant or the new covenant in my blood. Whenever you drink of this cup, do this in remembrance of me. So as we turn to this service, let us remember Christ's love for us. You're asking, how much does God love you? This is how much he loves you. He didn't just talk about it, he demonstrated it. He didn't just say, "I love you," he showed us. By doing what only he could do. There was no one perfect. Ezekiel says that they searched and searched to find someone who would stand in the gap. They found no one. Jesus Christ willingly offered his life so that you and I might have a way back to the Father. Praise God for that. And so as we receive the elements this morning, receive it with a heart of gratitude. Receive it with the right attitude. Tato saunga talia whamantua nei tai au la au titano atu mo tato ekalesia talia male mana whaktai. Awalava nei tato manatu vai vai pe whatau whae mele a ia tato talia male mana whaktai. Whaktai lea whaktai whaotanga. Whaktai lea whaktai mo tau amia torina tato. Whaktai lea whaktai o leo wa whaamaina tato wa masala. Whaktai wa whaaneleia tato wa whilmai ma le tua. Whaktai wa maua le while mu mai lona to sa. Whaktai wa ta pena Yesu le tau langa e tasi. He mawhai o na whaolaina iso se tasi. O e whatua tua ia te ia. Le whamanvia le tua au tato sauni talia. Le whamantunga nei tai au. Le tua mātou tama. Mātou tutu nei le nei sauni ngā paia. Mo mātou I loa le tua wana se whātusa o rototo na whaamalingiina. Ai mei se le tua le tino na whaamomoina mo mātou. Ar mātou ta talo le tua I e whapaia mai le nei sauni. Paia mai le tua I lavu lotu mai mātou uma la mātou sauni e talia ma le anana whātai. A mātou mana tu natu ai le tua le tongi ona le saunia mo mātou. Ma le anana whātai. I le ananga le whaaloalo. I le ananga le ava ma le minga. Awawa mātou I loa le atu o le toto lava le manui ai. O le toto fo I le malai e tanata. Awa mātou tatalo le atu I e whamanuia I e mātou le neaso. So se tasi fo e manau mia o whamalolonga le neaso le tua. Wa mātou tali toruina o whalava lava o mātou malolo ai le tua. Lalo le tua I e pai atu. Awawa mātou I loro I ai pele mana le tua I lo toto paia. E te whaia I vesi sidi le tua. Ai le nei aso tama mātou te talia ina ma le ngana mauraro. Le ngana whaatai a te oe tama. O e ta pena ina se awana mo I mātou. Maua e le whaokatanga. Le inga le tua whafoi atu I a te oe tama. O mātou o le malawantu le smapa sinisida I Yesu Kiriso. Amen. 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 Bye.
Ask that we all stand in honor as we get ready and prepare ourselves to receive the representation of the body and the blood of Jesus Christ. Tato sauni talia le areto. Tato talia ina le sofa le tama le alo ma le mano paia talia flatas. Tato sauni talia le ipu. Le ipu lava leo le fatuso le tino paia Yesu Cristo. O le toto paia Yesu Cristo. Tato talia le sofa le tama le alo ma le mano paia talia flatas. Just a few minutes just to reflect on this wonderful sacrifice. And from a heart of gratitude, just give him thanks for what he's done. Give him thanks because there's still power in the blood of Jesus Christ. Give him thanks because there is nothing that power can reach. Thank you because you're still alive and well bound. Taina tu olo soi fua pea oi tama. O se taimi mātou te whaia i lisa uninga le tu. Mātou te whaia manoti noa le tu. Te leifa tanga lufa i mātou. Aina whaare tino ika lava loa lofa i mātou. Leo mātou manipia. Leo mātou mawai leo lai whaapa. Saurina i mātou mai se ohi. O whātalitali mo le langi o e saunia o e o whātatua i ata. A taile tua o au mauti i mōfo i leina o lau liu i loto sauna. A roto e tū mai fo i Yesu Christo. E manu mano ai le tū mamau. E manu mano ai le oti le tua. Me le mātou te le toi te tepe ai le tua le oti. A wai ai le asu tama. Mātou te toi whātasi e maoi le tua. E ai le taimi le tua. E te toi a fio mai ai Yesu Christo. E a me lau le kalis. E a le asu tama le mama whāpetai. A petai no alofa mai mātou. A petai le tua i no alofa le whātiro ina mai mātou. Ia mi ia hoi, Yesu Christo. Hallelujah, hallelujah.
peace of God, which surpasses all understanding, guard your hearts, guard your minds through Jesus Christ. May the blessing of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit